conocernos mejor, gracias a la cultura sin fronteras. Per apropar-nos sense prejudicis i crear noves possibilitats. Per aprendre des de la solidaritat, compartint cultura, art і вivències. Щоб розширювати свої горизонти на прикладі того, як живуть, відчувають і мислять інші. Porque la mayor realidad es la diversidad y la cultura nos lo demuestra. Porque las diferencias están hechas para enriquecernos y Europa es la red que lo permite. Perquè Europa és pluralitat i riquesa cultural. Потому что Европа показывает безграничные возможности, дружба без границ. Por melhorar quem somos e a nossa visão do mundo através da partilha cultural. Weil Europa für eine internationale Freundschaft steht. Und das Wichtigste daran ist der Zusammenhalt, auch in schweren Zeiten. C'est pourquoi nous devons rester unis face aux enjeux futurs. Weil wir zusammen erfolgreicher und stärker sind. Perché siamo tutti interconnessi e uguali di fronte alle avversità. È nei momenti più difficili che dobbiamo rimanere uniti. Perquè junts som millors. Porque Europa es Hamlet, Sigismundo, Madre Coraje, Arlequín, Tartufo, Fausto, Antígona, Medea, Nina, Max Estrella. O Mariana Pineda. La escena que nos une es Europa.